Haki babon ki caka Hariboy District lala ban pendep bat ban penhap perda ya ki jingi lekai baper kentup ya ki jingi lekai football kiba ki babon ki seng bat ki kenhon baper kila penlong na kabenta ki khun samla bat kumju ya ki belasan ka HNYF paham rio unit henin kasingi kalala ban pendep ya ki jingi lekai football kabakane ka seng kala penyaj ki klub ki bala poi ha ka final ki kentup ya ka Lumberhing Sports Club persya ya ka Nong Thamai Sports Club Hakaba kanong thamai kalala banra ya kanam ladu hakane ka tournament da ka bathap hadu laikol ya ka Lumberhing Sports Club. Lawan ban sakhi ya kane ka jing penhap perda ya kane ka jingi lekai football da uba sadon bla ubade u general secretary ka seng HNYF sengkemi da ka jindon lang jong ba silalu nangta uba Marcus Martin ubade president jong ka seng Hariboy District uba Don Roy Kshar ubade assistant secretary ka seng Hariboy District uba kesuting ubade rang ba shnong jong ka shnong paham rio usamla Artang Sang ubade president jong ka paham rio unit usamla Odokhar ubade sports secretary ka seng na paham rio unit lembat kwe de layoi bat lala ru ban sakhi ya ka jingi jong ki ba ban kershan ya ka te ka ja jingi lekai bat peni ya ka jing kershan ya ka tim ka baki kershan Kami lekai football mentah kam dadai isu kum ki pol ki barem bahkan dai tangki kerja tamasa snong nale kerja tamasa hasnong atau ki berian henai snong marai museum ya ki samla ki badan sap haki kami lekai oper kapta mak football bagi pinang ban penjana isu ilani nama arba Kumba kalong mentahi babun ki klub ki badan apa Meghalaya kidang khot de ki doli ki doyong belong kita ki star player ki jomki ngai kanno kalong ki su sarong bat ki su janai ba lada ki babun ki klub football ki badan Meghalaya hanodi sa India tin kham ra krong ye ki samla khasi jungi ki badan kasap hakane ka benta Kumangalong mundan, balalo kijing giway patikam, kibakasan kahapan syakri, kajing perkiro ke sport kalong kasi benda. Hoy, kum kaseng nado bala sedan, hado kini kesengi, kam kibakam kongsan jungi kalong, menpaik ya kebaha kamiak, kari berkejai penriu, kebaha kamiak kiparado kiparaslam, la kalong. Hau put sam kajing syak lebor kajing syak tombor kajing syak keni ka kamai ka kaji kajing syak berngam ki berset ki parado ki balasnam ki badon lagi border area nadu na block 1 block 2 shadow showes kasihil shadow sejai tehil ni mana kajing sudah dang menne perwengiwan sini semadan bol presiden Jamal Adal region bidang keren madaladap kini kikam balas sedang Senin Thamai kum kaseng ngin yatur bad ngin yelik tulu no ya kabenta kabaidai badu put usam kenang ba ki prado ki prasnam ka kendau ka siap jong gari bagi jabun rio kalong ka pasingai